إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Жакшы балам. Ушул окулган акыркы аятта Алла Таала Куранды биз түшүрдүк. Аны биз гана сактайбыз деп атат, түшүндүңбү? Жакшы балам. Жаттай беришиң керек. Дагы окушуң керек. Анан Куран жаттап атканыңды эч кимге айтпа балам. Макулбу? Макул ата. Орозо кармаганыңды да айтпагын. Орозо кармагандагы? Айтпа балам. Заман ушундай азыр. Кудайды ооз калгандан да коркуп турган чак. Эс ал балам, эртең мектепке барасың. Кечинде аксакалдар келишеби? Тарава намазын окуйсузбу? Келишет. Иншаллах. Тарава намазында окуйбуз. Оозду биздикинен ачаталар. Барабай эс ал балам. Макул ата. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду. Мынакей балдар, Дарвиндин теориясынын илимий негизинде түшүндүрүп бүттүк. Эми кыргызча айтканда, адам баласынын түпкү теги биздин ата-бабаларыбыздын түбү маймылдардан жаралган десек болот. Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Агай, суроо берсем болобу? Бере бер. Агай, адамдар маймылдардан жаралса, а маймылдарды ким жараткан? Болот. Биз эволюциянын канча темасын өттүк. Же эмне? Дагы эле түшүнбөй атасың ба? Аксакалдар айтат го, бизди Кудай жараткан деп. Ой, ал болбогон сөз. Кудайды ким көрүп коюптур? Эгер Кудай болсо, мына шляпамды кытайын. Кудай болсо кармап калбайт беле? Кармап калсын, Кудай деген жок. Агай, анда адамдар маймылдан жаралса, неге азыр адамдар кайра маймыл болуп? Тарт тилиңди. Ошол чалдардын кебин угат экенсиң да, Ошолор ачка, кезериби орозо кармадык деп отурушат. Орозо кармаган, ошого окшогон бекерчилердин иши. А сен орозоңду коюп, сабагыңды жакшы оку. Уктуңбу? Анан дагы айтып коеюн силерге. Араңарда ата-энеңерден орозо кармагандар бар. Мен билем аларды. Аларды жыйналышка чакырып келип, партиянын алдында уят кылабыз. Шашпагыла. Же араңарда орозо кармагандар барбы? Ия. Кана, ким кармады орозону? Агай, болот кармады да, анткени анын атасы молдо да. Тынч. Кана, азыр көрөбүз. Ким орозо кармайт экен? Же мен орозо кармагандарды кармайт экенмин? Кушпаков болот, бас бери. Чык доскага. Бас бери. Ич мына сууну. Агай, ичпей эле коеюнчу. Эмнеге ичпейсиң? Агай, бузбай эле коеюнчу. Күнөө болот агай. Ой, алдап атам, Жок агай, ичпейм. Берек бас. Ич. Чүр калды. Ич деп атам. Жок. Каяшаны кайдан үйрөнгөнсүң сен? Я. Жок, Ич деп атам. ичпей эле коеюнчу. Ичким келген жок, агай, ичпей эле коеюнчу. Керек болсо сен эмес, атаңдын да корозосун уштурам. Ич деп атам. Жок агай, ичпейм. Кушпаков. Сени. Мектепке жолотпай бутуң үзүлгөн.
Emne olup ketdi balam? Ata, ağayım beni kulağıma çoy vuruştu. Ya Allah, geçirebilirim ya Allah. Kuday yok dedi. Horoz ağarmayısın deyip su içirişti ata. Oldu balam. Ağay ne geldi ata. Ayağım oğlum. Balam da biraz sağılıp koygan durar. Ya Dambullah. Bir bala bol elekte üygele varıp iptar kılıp üygele varıp tarev okuydu. Koyak kendine aklı kıldı. Çok aksakallar. Antpenizde. O vakitte bolup kaldı. Savur kala turmuşlar. Jüri koy balam. Mına? Uşul mu? Usulü. Şimdi oldu. Hazır görüyoruz da. Takıldat. Ha, salamatsın mı kuşbak falım kol? Assalamu alaikum. Tanışçılık mı? Tınışçılık emez. Üstünden Doğu Ars geldi. Eskinin sarkındısınca yolu partiyaga kızmat kılal degen sayın siz caşırınıp din okutup atıptırsız. Bu em ne degen joruk ya? Hazır meni aytıp koyun rayonga barasız. MT'den eskertem sottoy turgan bolsa sottoşot. Uğur kılgan jokmun. Uşak söylegen jokmun. Başka günelerim bolsa boynum alayın. Antken jok dep koyot. Eldi çoğultup alıp Kur'an үйrötüp atkanın zakonga karşı çıkandık emes mi? Rayonga barabız. Oşol jaktan түшүндүрмө işi bolot. Kalganını oşol jaktan göröbüz. Basыңыз машинеге. Ata. Ata. Kayka ortası ata. Korkma balam. Bular emne kılıp atkany özleri bilişpeyt. A biz bolsa bilebiz. Allah Taalam Kur'an'da biz düşürdük. Anı özüm gana saktayım degen. Kim emne kılbasın? Din ulanı biret. Düşündün mü? Düşündüm. Allah nasip kılsa hayırlı girer mi? O Allah, sen düşürgen Kur'an'da senin sözünde okuy albay kaldık. Kur'an'da jattap, Kur'an'a kızmat kıla albadık. Jaratkan Allah, bizdi geçire gör, kolumuzdan gelgen yok. Közübüz ötketse senin sözünde okuy turgan zamandı beri gör. Senin diningdi үйрөнө turgan adamdardı köbeytü gör. Elibizden dini imandı alыстады gör vallahi.